د دمکه ده که امریکا دبیجه وان لگل روسیا و اسرائیل الهف کریه که پیوسته هیزن لشکرین ایران جه سوریه درکوین وزیرین بروانین ایران و سوریه لدمشق پایتخت رکفتنک لشکری امضا کرن که لگوروه و هیزن لشکرین ایرانی لسوریه بمینن جبو رونی کرنا و مجاره امنها بخیر هاتنا شیروکار سیاسی عمار گوله دکن که جه آلمانیا بمرایه كاكي عمار تدبجي افري كفتن امذكرنا فيري كفتن تشتكي نويد هبونا لشكريه ايران دال السوري جخد دملي بار اللشكري در ملي هبونا ايران روش النهادا تشتكي از بارنا كم نوتشي ببي فقط دمن بيشتا او ريكفتنين كو تشيكرنا دكاري هناك مجاران دا جبو ايران هم سوريا جي هيسان تربكه جبركو هر دو دولت هناك برجواندين هف بشه هف دو هنا و دخوازن ببي ريكفتني ببي هفكاري كو دخوازن دمن پیشتا بکن هم گواشن كو سر خواه هنا كيم بکن و هم برجواندين خوين درشخاين بپارزن كاكي عمار ام دزانن كو ايران جالي نافخوي و راستي كريزه كابوري دبه راستي خو پیشاندان دبه تدبيجي اب رنگك رنگان يعني چافگرتنه که تشتن كو ناف ايران دبن ترسيوي از باورم او ريكفتن جبو آمادكارين مداخلين احتمالية امريكا و هفپیمانوی ایران دنا اگر كو ایران بکار ببوی ريكفتنه و بالرياوي ريكفتنه هیزین خواه لسوریه بجیب که دجین استراتژیک ده بمینه دکاره به حسانی آرمان جن هفپیمان امریکا و اسرائیل دمی کو امریکا بخوازه ایرش ایرانی بکه مداخله ایرانی بکه بخجیر مترسیه و بوی رنگی بکار به قارشی ایرانی بسکنه جبرویه که وی ریکفتنه دوی ملی ده ملی عسکری و امنی و ملی سیاسی و تنانز ملی آبوریجه پر گرینگش بو دهاتیو ایرانه بله باشه او تبحث روبروبونا لشکریه يعني مداخله بلشکریه امریکا لايران ذكر دوان روجان ده هنكي مجارا تنگاوا هرمز در دكه پیش کو ایران زانی گفان ده کو او بگره او دکاره بگره وان ماف هيا چمكي تنگاوا مرغ هرمز يا وانو امريكي جي دبيجن او نكارن او نيا ايرانيه قالوا تو پیشبینی اوه که دیگه که روبروبونه که لشکری چه ببد ناوین امریکا و ایرانی ده؟ پیشبینی روبروبونه لشکری از باور ناکم چه ببج برکو میجویا هفچرخا ایرانه بتایبت دما شرا ایران و عراق ده و بریا ویجی و داویا ویجی مروف دخوی مجارکو ایران دمین کو پر گواش سرتی کرن پر دکوه مترسی دسالاتا سیاسیوان و دكافن ناو ريكفتني كو راضي بن دسالاتن زلهيز وكي امريكا را بكافن ريكفتني و برجواندي وان ببارزن وي مرجيكو دسالاتا سياسية وان بمينة لإيران لمجارة تنجا هرمز إيران تقريبا 25 سالة وي تهديد كي يعني دبيجا أمي تنجا هرمز بقرن أمي نيلن كشتين أو کشتین هلگرین نفت و گاز دوی تنگه ده هاتو چو بکن لی اگر هون سرنج بتن دوی دمین داویه ده برای هیوک ایران بریا ملیسن حوسی لی تنگه بابل مندب هناك مترسي تشيكرج بو كشتين عربستان السعودي جبرويه كي ايران سياستا ويا استراتيجيك و تنانه تاكتيك جي او بحران او قيران كو احتمال هي ورن ناف هندورا ولات الدروي ولات شبكه يعني السنوري خو دور بخا جبرويه كي احتمال هري مزن لتنقاب باب المندب او مداخله چه ببي باشه که عمر جرك دن لدور سوريا ام دزانن كو روسيا جي پشتگیری ایران دکه د اکتبیجه لسوريا يعني الحردو الآلية كينا الآلية رجيم بشار أسد و ام دزانن كو روسان جي گوتو بو اوانا با اواكي لشكري نكارن ایران جي سوريا درخن تدبيجي امريكا اگر هول بده جي و نكار با اواكي لشكري يعني جي بدار زوره ایران جي سوريا درخه
او مجارێکی زەحمەتە ji ber wê yekê hinek faktorên girîng hene di wî meselê de bi taybet mijara deselata siyasî û qanûniya dewleta Sûriye dewleta Beşar Esed. Niha dewleta Beşar Esed dixwaze bi wî rêkeftinê ew rêkeftin milekî wî ew e dixwaze bi wî rêkeftinê taybetmendiyê wî qeyrana Sûriyê bixe milek de yanî bi taybetî ew mecbûriyeta hebûna hêzên eskeriyên Rûsye û bin guvaşê hêzê Rûsye de nemîne yanî bi taybet bi rêya Îranê de hem dikare li Îranê kelgwer bigire hem dikare li Rûsye îstifada xwe bike ji ber wê yekê eger dewleta Sûriye eger dewleta Sûriye bixwaze deselata siyasiya xwe bimîne eger bixwaze bikare bazarê bike di navbera ew hêzên ku di qeyrana Sûriye de müdaxileyê xwe hene û tesîrê xwe hene ji ber wê yekê dixwaze hem Îran jî hebe û hem Rûsye jî hebe bi wê karê dikare hevsengiyek biparêze û bazarê bike di navber wan hêzan de û milekî stratejîk de dikare ber be qarşî deselata siyasî û eskeriya Amerîka bisekine bi taybetî wî demên da wî ku dibêjin hinek paybilindin Amerîkî li Dimişq bi karbidestên Sûrî de hevdîtin çêkirine ji ber wê yekê dikare ew bazarê çê bike navbera Amerîka û Sûriyê. باشه اگر او وقت به راپورت راست بن کو او وقت به استخبارات امریکی لگل دمشق لگل رادار دمشق رونشتنه دبیجن وان بحثا در کتنا هیزن امریکی کریه لبرانبر در کتنا هیزن ایرانه تدبیجی او یک جبو امریکا بجاره که یعنی کو ایران سوریه درکوه او جویش سوریه درکوون؟ از باور ناکم امریکا لسوریه درکوه جبرکو ازمونên berê hene Amerîka li Efganistan gawa kete Efganistan di gotin derdikeve derneket yanî mijarên stratejîk in û hebûna Amerîka li Sûriye di demên pêş de yanî Amerîka di salên berê de notî de û berê notî jî dixwast mudaxileyek hebe di navbera di wî herêmên Şamê de bi taybet li herêmên ku jêr deselata Beşar Esed û bavê wî Hafz Esedin bi wî rêkarê dikare giwaşê bixe ser Sûriye û giwaşê bixe ser dijberên İsraîlî û bi hêsanî bikaribe berjewendiyên İsraîlî û berjewendiyên hevbeşê xwe bi İsraîl re biparêze ji ber wê yekê Amerîka bi wî hêsanî ez bawer nakim ji Sûriyê derkeve hinek signal jî hene meselen Amerîka ew qas çek û teqemenî ew qas sermaye biriye nav ew herêmên Bakurê Sûriye û istismar kiriye li wî menteqê û bi rayedarên Kurd û hevpeymanên hêzên Sûriya Demokratîk re di dew distîne û di demên pêş de ez bawerim dixwazin li ew hevdîtinên aştiyên Jenev jî bejdar bibin ew hemû signalin ku Amerîka dixwaze li Sûriye bimîne. Belê şîrevekarê siyasî Ammar Gulê gelek spas. Gelek spas ji we jî.